Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba wamabunda umuhle kacala umuntu ebheka bonke abamcela igojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu sibuyile. Kade saniqina. Ya but ngithi ngiyabheka ama-subscriptions ayachubeka, baya-subscribe abantu, bayabuza ababuzayo and then bayafika abafikayo. So ngiyabonga kakhulu i-support bengibhizi ngezinye izinto kodwa manje sengibuyile. Bogogo kahle kahle ngiphethe nje indaba eziningi but-ke okwamanje ngifuna sikhulume ngendaba ethinta idlozi nokuthwala noma umuthi. So uzokhumbula ukuthi umuthi noma ukuthwala nakho kuhamba nomuthi. So la indaba yonke le esiphethe ithinta idlozi. Ingaba idlozi la komalume, ingaba idlozi lasekhaya kini. So la indaba ithi uma idlozi lingafuni umuthi noma lento yenzayo, whether ukuthwala, kungathiwa ukuthwala okunzima kangakanani na, angeke kwenzeke konke lokho. Uma idlozi lingafuni ukuthi wena usebenzise umuthi lo ekumele usebenzise ngoba linezizathu zalo, angeke usebenze lo muthi loyo. Idlozi liphethe yonke yonke impilo yakho. Idlozi ilona elikwazi ukuthi livumele izinto zenzeke kuwe noma wena wenze izinto. Kukhona abantu abafonayo umuntu athi mkhulu ngeke ngasebenzisa umuthi ngisejele, njoba ngisejele manje then lo muthi lo awusebenzi mkhulu. Ekhaya bahambile baye lena nalena 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 bathi bazama ukuthi mangiphume la ejele. So siye ebantwini abaziwayo nje vele ukuthi yabona umuthi vele abawuboni nokubona, abawubheki nokuwubheka kodwa sihlulekile. So mesithi siyayihlolela indaba, cause mina into ebese ngiyisho ngithi okay, asicale ngokuthi sihlole kucala sibone ukuthi yini lento eyenza ukuthi umuthi ungasebenzi kuwe, wena ungakwazi ukuthi uphume ejele. So masithi siyayihlola indaba ngoba vele siyakhona ukuthi sihlole umuntu esejele. So mesihlola indaba like through iphone, si-conversate ngefone, uthola ukuthi idlozi lifake umuntu lapho ejele ngesizathu. Umuntu ulapho ejele ngesizathu. Asithi umuntu uyahlupha la ekhaya, uyahlupha abantu bazoze bambulale, bese idlozi liyakwazi ukuthi likubalekise likumikise ejele. Asithi umuntu unobizo oluthile, kukhona mhlambe abafowabo ekumele lihambe liyobalanda abafowabo. Asibeke so umuntu kuyenzeka ukuthi ahambe aye ejele, athi mayefika ejele uthola ukuthi lapho ejele lapho ufika ngendlela yokuthi bakhona abanye abantu abake baboshwa. So kwasho ukuthi noma sebaboshwa la akwazeki ukuthi babuye ekhaya ngoba ejele ngeke ungene, bashonele ejele ngeke ungene ejele bese ufike lapha ejele bese uyaphuma futhi mhlambe nithi hayi sizocela ukulanda umuntu ngehlahla, into ezinjalo, umlahlankosi nani nani. Cha, kuyenzeka ukuthi lokho kungakhonakala futhi noma akukhonakala nje sibeke njalo. Kodwa-ke bese-ke wena uyafika uthi mina mkhulu ngifuna ukuphuma ejele. Mesithi siyayihlola indaba sithola ukuthi vele ejele ngeke ukwazi ukuthi uphume. Why ungeke uphume ejele? Because wena ulapho ejele ngesizathu. Uyayizwa lento? So idlozi liyakwazi ukuthi likusave likufake ejele. So bese wena uthi usebenzisa umuthi ungavumi. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi uthi uyathwala, uthi uthwala ngedlozi, idlozi lingavumi. Uthwala ngalo nje straight uthi mina ngiyathwala ngalo nje vele. Uyayizwa lento? So kwesinye isikhathi bafethu
izinto esengihlangane nazo manje sengike ngahlangana nayo indaba ukuthi idlozi liyakwazi ukuthi uma lingawufuni umuthi, uma lingafuni kwenzeke whatever lento ekumele yenzeke kuwe, ivele ihlale ingaphumeleli. Ungathi mina sengihlupheke kakhulu mkhulu, sengifuna ukwenza nanoma ngayini manje vele sengizimisele ukuthi ngithathe noma ngayini nje ukuthi vele la ngikwazi ukuthi ngiphumelele ngithole imali. So if mkhulu kuyathwaleka mangithwale mangithwale, uyayibona. So uthi uyabheka siyahamba sithi okay asithwale ngembuzi, sithwala ngedlozi, idlozi lakho. Uthola ukuthi masithi siyakwenza lokho akukhonakali, uyayibona, akukhonakali. Bakhona abantu abasebahambile bayothwala, umuntu athi uyothwala ngedlozi, idlozi liyalala. Instead ukuthi idlozi livume, kuvuka idlozi leli elimbi elaxoshwa kudala, leli ekuthiwa umdliwa, idlozi elimbi lafa kudala limosha, kuvuka lona. Lithi mase livuka-ke livuke vele lithi hhayi mina ngizokwenzela izinto, kodwa bese lapho kuba nama-conditions. So indaba yami isekuthenini uma izinto zingakuhambeli kahle sewuzame yonke into, hlola u-check-e ukuthi why izinto zami zingahambi kahle phezu kokuthi sengizame yonke into ngachitha imali. Because bakhona abantu abathi bona mina mkhulu angifuni ukuhlola, ngifuna nje lento le engiyifunayo. Uyayizwa lento? Kwesinye isikhathi uthi uyogeza, uthi mkhulu awungigeze ngiphi inhlanhla, ngithi mina mkhulu okay woza ngisihlole sibone-ke. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi uma sesifika laphaya kunamadlozi amabi, amadlozi adinga ukugezwa, wena sowugezela lento ofuna ukuyigezela for inhlanhla, kanti thina kumele sicale sigeze la madlozi lawa angekho right. Because indaba esekuthenini uthi umuntu mina mkhulu kade ngigeza, ngigezwa maybe ka-100 mangiya lana athi amanzi, mangiya lana athi amanzi. I-question ukuthi ugezela ini? Yini lento egezwayo? Yini lento egezwayo? Yini lento egezwayo? Kunesikhathi nawe lana uthi ke ngiyopulisha ubuso, ke ngiyogeza ubuso. Uyayizwa lento? Omunye umuntu ethi before ngilala mina ngivele ngiklubhe ngigeza amazinyo. Uyayizwa lento? Kunesizathu ukuthi ugezela ini. So nanoma ungagezela umntwana kuthiwe ungashonelwa umntwana, akufani naloku washonelwa indoda, akufani naloku washonelwa umfazi, akufani naloku ukhipha isichitho, akufani naloku ulahla isilwane. Ukugeza akufani. So yingakho ngisho ngithi mina uma idlozi lingafuni ukuthi wena uphumelele, angeke uphumelela until uthola indlela straight noma indawo la idlozi lakho lihleli khona, mhlambe lenkulumo elibhizi ngayo ukuthi mina ngifuna ukuthi siye la, then lapho-ke izinto zakho zizohamba kahle. So ngamanye amagama ngichaza ukuthi mina ungalahli ithemba, ungacala ulahla ithemba ukuthi izinto zakho azilungi ngoba naku wena sohamba abantu abaningi. Mhlambe kudinga ukuthi wena uyeke lento le ophezu kwayo ukuthi mina mkhulu ngifuna imali, mina mkhulu ngifuna ukuthwala, mina mkhulu ngifuna ini. Kanti thola ukuthi nokuthwala lokho akufuneki, ngoba nanoma idlozi ngathiwa umuthi u-strong kangakanani, idlozi malingakufuni lokho ngeke kwenzeke. Zokutshela ukuthi why ngithi ngeke kwenzeke. Most of the time abantu abathwalisayo umuntu athi masiyothwala mhlawumbe kumele uthathe isigubhu, sicala si-check-e kucala idlozi elinenhlanhla. Then isibuze lapho, buza ukuthi why kuthiwa idlozi elinenhlanhla, elingananhlanhla liyokwenzani, elinenhlanhla liyokwenzani. Yayibona? Then bese sikhulume nalo. So uyabo ukuthi kunale possibility yokuthi lona lelo dlozi lisenokwala lithi cha mina angeke ngikwazi ukuthi yenzeke leyo nto leyo, noma idlozi lelo lingakwazi ukuthi lithi okay fine asenzeni. Uyayizwa lento? But most of the time ukuthi vele lelo dlozi lelo kuyidlozi vele elaliganga,
That is why uma uyothwala ngedlozi uze kuthiwa emkhulu sengithwele ngedlozi mara into zami azilungi sengihambe yonke indawo into zami azilungi. Kuyovuka idlozi leli elimbi, idlozi elingekho right. So kubalulekile ukuthi idlozi lakho ulinake. Whether usebenzisa umuthi, whether usebenzisa umuthi wenzima kangakanani, idlozi kumele ulinake. Because if idlozi alifuni ukuthi wena wenze into le wena ufuna ukuyenza, lento wena ufuna ukuyenza, if idlozi alifuni ukuthi yenzeke lovele lihlehle. Livele lidede likushiye nje libuyele emuva idlozi lihlale le bese likubuke-ke wena. Then sikhale-ke. Ayizwa lento. So igama sasewuye uVusi Mabunda, umhlabe uMabunda omuhle ongacali umuntu. Bheka bonke abamcalayo, igojana lamanzi uVusi Muzi kangoma yeza uVusi Muzi uvusa imizi yamadoda. Ngicabanga ukuthi wakho umuzi namhlanje sowuvukile. Ngiyatholakala ku-084 972 9634, ngitholakala ku-071 563 1672. NgiseJimmiston mina, siyahlola efonini, sihlola ngo-R200. Thokozani.